Ok ta lấy lưu xôm nét phơi lùm hạt mùi tiết tẹt tông chỉ mùi nâng calculator hay nơi khung lùm hạt calculator ní nét cứ dương nâng bồng ca nơi bỏ ập chỉ muốn bấy thì mùi cứ bỏ ập nét tẹt tông chỉ mùi nâng operand 1 ឬក៏ number ទី1 ណាហើយបន្តមកគឺ operator មានសញ្ញានៅក្នុងនេះលោកគ្រូនឹងប្រើបូកដកគុណចែកហើយបន្តមកគឺមាន operand ទី2ណាឬក៏ number ទី2ហើយបន្ទាប់យើងនឹងមាន function មួយសម្រាប់ calculator ដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យសញ្ញាបូកដកគុណចែកហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកណាគឺយើងយកប៊ូតុងយើងចុចទៅលើប៊ូតុងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវានឹងកណនីទៅតាម operator នឹងឲ្យយើងដូច្នេះនៅក្នុងនេះគឺលោកគ្រូសូមបន្ថែមណាលំហាត់ផនយើងបាទដោយណាដាក់ calculator.py បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្កើតfile មួយទៀតណាហើយតាមរយៈបាទការ import នៅ module PyQ26 គឺដូចគ្នាជាមួយនឹងលំហាត់នៅទី1មុនដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមប្រើនៅ from បាទ PyQ26 ណា dot សំទោស PyQ ណា Q26 dot next Q បាទ tvget បាទហើយបន្ទាប់មកយើង import បាទ Q application ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដដែលថា next Q application នេះគឺមានតួនាទីសម្រាប់អ្នកបង្កើត app នៅក្នុង program របស់យើងហើយបន្ទាប់មកគឺ Q widget បាទហើយ Q widget នេះនេះគឺមានតួនាទីមួយសម្រាប់បង្កើតផ្ទាំង Windows ហើយបន្ទាប់មកយើងមាន Q បាទណាលោកគ្រូសូមប្រើ Hbox layout បាទ Q Hbox layout គឺសម្រាប់រៀបចំណានៅគេហៅថាណារៀបចំ widget ផងយើងជាលក្ខណៈជួរដេកដែលមានច្រើន column ណាឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងនេះយើងប្រើ label អីផងយើងនៅក្នុង program ផងយើងហើយបន្តទៅទៀតគឺលោកគ្រូសូមប្រើណា Q Vbox បាទណា Q Vbox layout បាទ Q Vbox layout នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ណារៀបចំ widget ផងយើងណានៅក្នុងមួយ column ហើយយើងមានច្រើន row នៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយបន្តទៅទៀតគឺយើងប្រើ Q label បាទសម្រាប់ណាដាក់ជា label ហើយបន្តទៅទៀតយើងមាន Q line edit ណាសម្រាប់បង្កើតជាប្រអប់ដើម្បីឲ្យ user គាត់ input data ចូលហើយនឹងចុងក្រោយគឺយើងប្រើ Q push ណា Q push ប៊ូតុងបង្កើតជាប៊ូតុងហើយក្រោយមកទៀតគឺយើងណាយើងណា import sys ណាដើម្បីបើកផ្លូវណា program របស់យើងដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់បាទភ្ជាប់ទៅកាន់ OS ណាដើម្បីឲ្យ OS បានទទួលស្គាល់ program ដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងបង្កើត app មួយណាយើងដាក់ឈ្មោះ app AWP ណាស្មើនឹង application មានន័យថាពេលយើងចង់ build system មួយណាចឹងយើងត្រូវប្រកាសឈ្មោះថា system ផងយើងហ្នឹងដាក់ឈ្មោះអីណាមានន័យថាយើងរៀបចំឈ្មោះហ្នឹងដើម្បីសុំនៅធ្វើការជាមួយនឹង OS មានន័យថា operating system ផងយើងហ្នឹងបាទហើយបន្តមកទៀតយើងបង្កើតផ្ទាំង Windows មួយណាបាទលោកគ្រូដាក់ឈ្មោះថា Windows ស្មើនឹង Next widget ហើយបន្តមកទៀតយើងណារៀបចំដោយ set title ទៅឲ្យ Windows របស់យើងណាលោកគ្រូដាក់ថា simple calculator ហើយបន្តមកលោកគ្រូអាចសាកល្បងណា print បាទណា set geometry នេះគឺលោកគ្រូអត់ប្រើទេលោកគ្រូ dot show តែម្ដងណា dot show ហើយបន្តមកយើង sys.exit មានន័យថាពេលដែលយើងបង្កើត app ណានឹងរួចហើយអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ទៅកាន់ OS ហើយអញ្ចឹងពេលដែលវាភ្ជាប់ទៅកាន់ OS ហើយមានន័យថាវាអស់ណាវាអស់បាទអស់ការងារអញ្ចឹងយើង sys.exit ហើយយើងបើកឲ្យ program ផងយើងដែលយើងបានបង្កើតនេះណាធ្វើការបន្តពីណាពីវាដូច្នេះខ្ញុំសាកល្បង run លើកទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលឃើញផ្ទាំង Windows មួយ
nè đại cái lánh cứ tiền bỏ dưỡng nè hay tiền nó cứ nhận này cứ dương miền simple calculator cứ dương set window title này nè hay dương đại tiền phần dương nó cứ mua window nè tiền nó mua window tại window nó cứ chia cầm vị thi tổng mưu phần dương nó mua app bát xuống câu đấy khơi nhé ba lấy ní cứ dương ca nghiệp phần dưới dương ca nèในครั้งนี้คือយើងមានណា Windows មួយហើយដូច្នេះហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតណែដំបូងបំផុតណែយើងត្រូវបង្កើត tool ផនយើងសិនដោយនៅក្នុងនេះគឺយើងនឹងណែបង្កើតនៅQ-line edit ចំនួន3ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចដាក់ថា5 input បាទ5 input ស្មើនឹងណាបាទ qt widget ផនយើងហើយបន្ទាប់មកគឺណា5 បាទហើយបន្តបន្ទៀតគឺណា operator បាទណាលោកគ្រូដាក់ថា operator input ណាហើយបន្តបន្ទៀតបាទបានយើងបង្កើត result មួយនៅខាងក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺសូមបញ្ជាក់តែថាយើងមានណា operator ផនយើងហើយបន្តមកយើងប្រកាស result បាទណាយើងដាក់ result ហើយនៅពីខាងក្រោមនៃ result យើងរៀបចំណា calculator ប៊ូតុងមួយបាទហើយយើងដាក់ថា calculate ហើយពេលដែលយើងបង្កើត tool ណាដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញនេះណា1 2 3ប៊ូតុងហើយនឹង result យើងហើយដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមណារៀបចំQ-line សំទោស QH box មានន័យ horizontal មានន័យថាយើងរៀបtool ផនយើងនេះមួយជួរឈរសំទោសនេះមួយជួរដេកតែមានច្រើនជួរឈរដូច្នេះហើយចំណុចដំបូងផនយើងណាបាទយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតណាប្រអប់មួយឧទាហរណ៍ថាណា H box layout ណា H box layout ហើយយើងប្រើតាមរយៈ QH box layout ហើយក្រោយមកទៀតណាយើងចាប់ផ្ដើម add widget num1 input ដែលយើងបានបញ្ចូលនេះណាចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺយើង add ណា operator បាទហើយបន្ទាប់ពី add operator ហើយគឺយើង add ណានៅnum2 ណាលេខទី2ផងយើងហើយបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺយើងបានបញ្ចប់ការងារនឹងមួយណាហើយបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់វាហើយណាអញ្ចឹងយើងអាចរៀបចំបាទនៅក្នុងនេះណាលោកគ្រូសូមបន្ថែមប្រអប់នេះមួយទៀតចុះកន្លែងនេះណាលោកគ្រូដាក់ថា H box ណា label layout ណា H box label layout នេះ layout បន្ទាប់មកយើងរៀបចំ label សម្រាប់ num1 operator ណាហើយនឹង num2 ណាអញ្ចឹងយើងមានប្រអប់ label មួយប្រអប់សម្រាប់ input box មួយហើយក្រោយមកទៀតណាលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមបង្កើតណានៅ VBox layout បាទ VBox layout តាមរយៈណា Q VBox layout នេះហើយក្រោយមកលោកគ្រូ add ណាប្រអប់ទី1ដោយដាក់ណានៅ label បាទណា add សំទោសបាទអញ្ចឹងពេលយើងបង្កើតហើយអញ្ចឹងយើង add layout ទី1ផងយើងគឺយើងដាក់ label នឹងចូលទៅណាហើយបន្ទាប់ពីដាក់ label នឹងចូលទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើម add VBox ណាVBox layout ដែលយើងប្រើនេះសម្រាប់ប៊ូតុងនេះ input នេះណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូសូមដាក់H input ណាលោកគ្រូដាក់ input ចុះ input box
đấy chẳng là cú đô về màu tặng ó ở về từ play nâng vĩnh là mình nghi xuống ba nên chẳng ti muối cứ dương ban ed nè là bell box hay tao máu dương đại nè bút tống hay sum tốt input box hay tao máu là cú đại nè bút tông đi nơi khang lơ mình bà nè bà hay rồi hãy ban dương đại nè là bé vì sao nên nơi khang crown p đại ban hay là cú xôm thực ca ran ở dương mưa sấn nè p dương ran máu nè đọc nia nè nơi sol mùi tiết nè cứ cú thử ed bà nè miền đây thay dương thử ed window phần dương bà nè chơi dương thưa ca ed này layout muối nè trôi tới khang không năng chẳng này không ca như dưới này với đôi kia đấy nè cứ dương thử set window layout phần dương nè trôi tới khang không năng chẳng này không ní nè dương đã window nè dot set layout dương ed vbox nè phần dương bà nè vbox phần dương này vbox nó cứ việc đâu này ca nghe khang lơ phần dương ngồi tao hai p để dương ban không năng thấy dương ai print ở dương ai ran về máu chẳng nè nó nia đừng khơi tang window đi mùi cả lành thấy chứ chẳng ưu tiên thay là cụ vay lên đọc mà thấy buồn nè bố ưu tiên thay pram nè chẳng dương ai chơi calculator viên đừng khơi result này đi còn vấn đề result đánh vì toàn tận hai ca thì đời xa dương toàn bàn và cái function nè được chứ nè là cụ đừng chập ra một cái function muối nè đại mua thay calculator hay nó không nắng dương riêng trong lẹ khăn đòi check mưa từ lớn tịch nè đại dương từ tua bàn vì input box cả đá phần chơi này vì cho nên hãy dương từ lọc mà vĩnh nè dương bạc cái function muối chân của ai bạc cái function năng này khang lơ của bạn đấy rồi có trong bạc cái nè này khang cao cái lại ní của bạn này đấy bà ưu tiên là của pra div calculator bà chẳng này không này cứ nè dương ai chập vô tầm lấy trên cái input one nè mà đo trong khơi ní bà cú số mọi nè on hammer lại ní nè calculator cho dương bậc cao variable năm one ba hay đừng năm thứ hay dương chập vô nè đọt tích nè pi input năm one năm thứ nó cho mà cho tục trong năng hay khơi máu nè dương chập vô tích đại cái bàn input chỗ được non operator input dương chẳng dương vô việc mà sắc xa nè bờ sân chỉ việc smart box smart đo nè smart kun smart chạy chẳng np đại dương thu ca chạy chẳng dương thử ca sắc xa tha tá năm ván ở năm thu phần dương smart zone ọt vì thế này lại ní dương ai tự xe lẹ khăn mũi tiết đấy dương ai tự xe tha percent ba năm thu smart này này số chẳng dương ai vì nè đặt message error muối prap ở dương tha nè error message bà chẳng dương đại nè error message phần dưới thang division by zero chẳng error để xa ca chạy đường zone tại bờ sân trên năm thu ở dương smart zone thế chẳng viên đừng thua ca chạy hai viên đừng bị chun là tập hợp đang bảo dương mình chẳng này không ní p đại dương thua ruồi chẳng dương trời một chọp nè này cái lại calculator nè chẳng này không calculator ní cứ dương thử ca chọp viết từ tam dạng click nè dot connect từ căn mua function đại dương bàn một cái chẳng function ní để xa dương thua ca nè call vía môn pe nè bờ sân thì dương mơ tới lại nick vía error name error ấy đời xa vía check ngọc pillar mà rồi mua năng ngặt khơi nên chẳng dương ai nè dương ai copy code ní lại mà lơ bên có bán rồi có dương trong nè tiền vô cái lại bút tông nó vô mà đạn này bị hàng crown vía của bạn này nè còn bên đây này không ní cụ xông vô cái lại ní cho nè là cụ xông vô khu ní lục về chẳng tới thay dương vô về mà đạn này khẳng lơ nè khẳng lơ một phật cho bà nè dương bậc cái function muối nè đại miền tụm rong ní hay bậc tọa máu dương cho vía nè từ căn bút tống nè tam dạng cài vô mau từ click chẳng p đây là cụ chập đang run code phần dương máu chẳng cụ thọ tha cụ đã tham một phay pram nè bộ bà cụ thọ tha bộ pram chẳng vì p đại dương ở chơi calculate máu vì năng rộng đấy vì năng kẹt nhẹ dương tay bờ cũng đã đó chẳng vì năng kẹt nhẹ máu nè này so một phay tay bờ dương cuốn
nè dương phải asterisk máu chẳng dương đừng khơi nè mà rồi phải pram hay bởi dương chay nè dương chay dương đừng khơi pram tại bờ sân gì dương đại viên thả sốn nè chẳng viên đừng pram thả error division by zero ní cứ chia nè lùm hạt tôi mùi thay tiết đầm bay chui dương nèឬក៏បង្រៀនយើងនៅក្នុងការបង្កើតណែនៃ GUI ហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺធ្វើនៅក្នុងទម្រង់ដើមទេណាបាទខ្ញុំអត់ទាន់កែខ្ញុំអត់ទាន់ពង្រីក font ខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់ពណ៌ខ្ញុំអត់ធ្វើអីទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំយកស្តង់ដារហើយចំណុចដែលសំខាន់គឺគ្រាន់តែឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអាចណែ build បាទគេហៅ simple GUI graphic user interface ណែតាមរយៈការប្រើប្រាស់ណែមានដូចជា Q application Q widget ណែដែលជា class ណែដែលយើងទទួលបានពីបាទ PyQt6 មកហើយក្នុងនោះយើងមាន Q8 box layout QV box layout ណែហើយវាមានមុខងាររបស់វារៀងៗខ្លួនណែហើយយើងនឹងលម្អិតណែទៅលើការងារទាំងអស់ណែម្ដងមួយបន្ថែមទៀតនៅណែនៅលំហាត់ក្រោយដូច្នេះការងាររបស់យើងណែនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងណាហើយនេះគឺ code លោកគ្រូនឹងដាក់ជូនទៅអ្នកនរគ្នាណាដើម្បីយកទៅវឹកហាត់ណាការងារផងយើងអូខេមានសំណួរអីទេដែលអ្វីដែលលោកគ្រូបានបញ្យល់ណាទៅលើលំហាត់តូចមួយនេះមានសំណួរអាចសួរបដាបានណាលោកគ្រូអាចឆ្លើយជូនអ្នកនរគ្នាណាហើយការសរសេរកូដនេះដោយសារណាលោកគ្រូភ្ជាប់ការងាររបស់លោកគ្រូអញ្ចឹងវាលំហាត់តូចវារត់មកអូតូបន្តិចអស់ហើយអញ្ចឹងយើងទៀងផ្ទាត់តែភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាទៅបានហើយណាបាទតែអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាមិនណាកន្លែងខ្លះក៏ហើយវាមិនអាចលោតទៅដូចផងខ្ញុំទេណាតែកុំបារម្ភសំខាន់ជាងគេតសេតាមហើយការប្រើប្រាស់អីក៏ដោយគឺដំបូងបំផុតគឺសូមណែវឹកហាត់ដោយខ្លួនឯងកាលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់វឹកហាត់ដោយខ្លួនឯងទេហើយប្រើប្រាស់ជំនួយឧទាហរណ៍ដូចជា AI ឬក៏អីជួយហ្នឹងគឺយើងអត់អាចណែពង្រឹងសមត្ថភាពយើងបានទេការវឹកហាត់ដំបូងគឺសំខាន់ណាស់បាទពេលដែលអ្នកនរគ្នាចេះស្គាល់កូដដឹងថាកូដហ្នឹងត្រូវកែកន្លែងណាដាក់នៅកន្លែងណារៀបចំឲ្យអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាលែងភ័យហើយណែចង់ធ្វើអីក៏បានដែរតោះណាចង់ប្រើជំនួយការពី AI ខ្លាំងឬក៏អីយ៉ាងម៉េចយើងអាចដឹងថាកន្លែងណាខុសកន្លែងណាត្រូវតែកាលណាយើងអត់ដឹងយើងប្រើខុសចេះខុសតែរកកន្លែងកែមិនឃើញអញ្ចឹងយើងនឹងណែបាត់បង់សមត្ថភាពណែហើយយើងនឹងខ្ជិលណែនៅក្នុងការសរសេរកូដហ្នឹងហើយតែកាលណាខ្ជិលសរសេរកូដហើយគ្រូបញ្ជាក់ណាអ្នកជំនាញខាងសរសេរកូដតែខ្ជិលសរសេរកូដនេះគឺចប់ហើយណែអត់មានអីទៀតទេអញ្ចឹងវឹកហាត់ណែពីដំបូងនេះគឺត្រូវវឹកហាត់ឲ្យណែឲ្យបានខ្លាំងណែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនណែលំហាត់ simple calculator ផាត់យើងគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងណាបញ្ជាក់ឡើងវិញនេះគឺជាលំហាត់តូចមួយទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណ